shoshokazi welcome back to Speaker Now. So namhlanje bengifuna sithi shwile enkandla sobheka insizwa le enkandla bambiza ngoLimit Mfokanala. So Mfokanala hayi insizwa siyathi ngihlaba umxhole because khona album edikhiphe lapha ngoDecember ebizwa Take Your Time. So bele izivela nje ingoma zakhe because umuntu osebe khona isikhathi esithanda ukuba sidinyana because ngiqala ukuzwa ngami mhlawumbe mina ngabo 2022 but khona le ngoma yakhe lo Fuseke la kuyona akaqala khona ukukhombisa ukuthi no hayi khona insizwa le futhi inawo umsizwa phakathi but ingoma zakhe eningi zivamisa ukukhuna ngomjolo. So khona album ayikhiphe ngoDecember yona edingi ngihlaba umxhweleke hayi khona isingela ayikhiphe ngoMarch ayikho album ke yaphuma naso nemokule kwenzeka izinto ngithi mina I think lo mjida lona umuntu esiqale simqaphele ngoba I think uyena umuntu olandela kulabaqoqi bamaskandi uzoba umuntu omkhulu because uyaperform music wakhe mawuthi uyangena ku YouTube Spotify ama numbers akhe. So I think so Speaker Now kumele sibe naso lesikhathi sike sinje ukuhlala phansi sihlaziye ngempela ukuthi Mfokanala yini le akenza ngayo mhlawumbe isitela sakhe uhlu kangakanani because mina into engayiqaphela ngisaqala ukuzwa ngaye ube sounda like usicebe kakhulu wasemsinga so isitela sakhe bengathi silapho. So that's why mina ngisaqala ngisaqala umuzwa 2022 angizange nginike isikhathi esiningi ukuthi ngimlalele because bengifila ngathi usounda usicebe nosicebe yabo iqhawe lami nami. So but ke manje mangilonge ngimlalela because ngithatha isikhathi ngaleli album yakhe le Take Your Time lephume ngoDecember. So mangilalela isikhathi no ngiyamuzwa ukuthi no usehluke kakhulu I think usayitholile niche yakhe usehamba ku line wakhe naye and uyakhula kakhulu kwezomculo like imessage yakhe like ingoma zakhe sine message nje akhona nje le ngoma le ade ikhiphe ngoMarch le ekhuluma ukuthi mhlawumbe umuntu kuyenzeka mhlawumbe mesezoshona ukuthi yabo ukuthi evele ehambe eshenga engasitshelanga mhlawumbe ukuthi yabo kwenzeka kanjani umuntu evele kade ehleni naye sezokuthiwa ushonile. So leyo ngoma le I think abantu abaningi ba relate nayo kunama funeral iyadlala. So I think leyo ngoma izoba big kakhulu already si big but I think isazoba big kakhulu mase ikhona umsebenzi akazokhipha ibe nawo. So I think nje umuntu kumele sithi umqaphela sabalandeli bamaskandi because no umjida no uyasebenza kakhulu isitela sakhe ibrand yakhe iclean even to wenza ama interview uyamuzwa ukuthi no unolimi lakhe oliqondile unenhlonipho like I think nje indlela akamuva ngayo kuyacaca bakhona abantu ababehind yena mhlawumbe abantu abadala bambonisa indlela ukubona bamdirector. So I think nje uLimit Mfokanala laqhaza kakhulu ikusasa. So khona lapha event akade khona la i-mother of all maskandi lapha akawene khona iQuantum. So nakhona nje lapha indlela edithola ngayo support na after event ngawe ngabona trendy video lapha osomateksi bangakube bezomsupport. So I think umuntu one support strong kakhulu akavela khona because insizwa yale enkandla but I know ayifikile ngengoma bengifuna nje usho lokho sino I know siyayiza insizwa because akusizilo esibekezela because nami ngoDecember bekithi ngifuna ukuthi ngingilala album yakhe ngenze reaction but angikwazanga ngenze reaction yakhe but ingoma zakhe ngilo ngiyazizwa even up Eastern Cape uLimit ubig kakhulu because emateksini like ingoma eningi. So ngithi mina so Speaker Now ke simthula isigqoko Mfokanala I know hayi ifikile insizwe egalelekile futhi indlela esivuthwe ngayo impela I think ready futhi angimuzwa kakhulu izinto zokubhifa kakhulu. So I think ufocus kakhulu engomeni and uthanda kakhulu wenza ingoma zalabantu abathambile abantu abawosisa. I think into emdlisa kakhulu because lapha na TikTok ayinokwenza manga. So nje Mfokanala no I think unzima uza kakhulu album yakhe Take Your Time elonga i-review anga but inengoma ensimple kakhulu. Ikhona lapha nenye ingoma ethi sikabe sabafakela abantu abawosisa imali because imali yokuza bayidla lo ngoma yangithinta because nami seyakadliwa imali yami yabona nje so abantu basempangeni abekho right. So mawuthi mhlawumbe nawe usaqaba ngifakele imali ukufakela usiswa sempangeni ngiyakhuza nami bayidla ngempela imali abantu abafakele imali sebefikile ababe nayo imali yokuza. So kusho Mfokanala ke akusho mina ingoma le. So bekuthi ngifuna ukuhighlight leyo nto lo kamjida lo Limit because I know iza kabi insizwe egalelekile ifikile. So nje so Speaker Now soyivala lapho sekhona ku Twitter @Speaker Now ku TikTok Speaker Now c.Speaker Now now sikhona na ku Facebook la active khona lo kwangempela ku Facebook. So nakhona usifollow lapho Speaker Now away we out.